битам келін болып түшкенде о құшақ киген екен, о қалды. Ondan son vasiyet etken anama kelin olganda o takkan ondan son anam kelin mına şimdiki men arkadaşım. Bizim toyumuz olganda o takkan edi. Ondan son men kızım evlengende mında toy yapkanda o da onu takkan edi. Öyle bizim tradisiyamız var. O kuşak по женской линии bütün vakit geçiyor. НКВД солдатлары келгенде олар башлаған чекмеге. Олар бір бегенген шегерін көрсе алып өзін веш мешокқа тықа екенер. Оле айтқанларына көре анамлар. Боларда битамда бұн Құран тұтқан бермеге істемей. Соны анам русша біле екен, татарша айты, олар аңнамай, болар оны аңнамай. Анам де, чё ты трогаешь, это тебе не надо, это наш Құран деген, сон ташлағанлар. Сон бір-екі бішелерін чемодан алғанлар, чуалға бір-екі бішелерін ташлағанлар, видать, янына алғанлар, оле кеткендер. Этот пояс из серебра и из позолоты, он как будто бы уже и немножечко и пранда порвался. Рустем его старался реставрировать тонкими золотыми нитями, которые сохранились. Шерсть Лер она сохранила. И вот это вот она говорила, все равно, одень, пусть это будет современное твое платье, а это будет бзн тусумас, бзн айлимас, хатараса.